Nilip sport association pen pini lamang so press meet na hanang ko kalau penlo ni men Wilson rong ha ni nilip sport association president secretary ku kangjo sangho atumi pen tiklangkom la nilip sport association mate la so complex alam la so auditorium hall alam titum han alam ko ina ti labang ke hokali athe nilitum labang so hem nilip sport association pan kedam tang achiklo 19 ani tuma henover lo la pen henover der phi nilitum nilip sport association pen nitum chipatir pi sinitum labang so hem ko so sinitum kecilang runji ma punilitum cingwai pon lo halo so cingwai pon sinitum penangan alam cipatu lo la sinitum isi laki cerai kongunai kedam tang hula chukla high school long mini studio mason ke paklang tadi ada ukuran itu kacis situ la sinil tu atumi labangso la so audition la panil tu la pan la so hem na ke hang itu han sujit timung la pen bison terang itu han hangi na he punang kopji pilon itu han hang over telephone itu thini itu han hang sitame la so pen ke ni le tunta ni sport association ni tuntu secretary ke direct ke pin the athe me ni tum ching wai tang ko da ni tum fan 35000 pinangi puni tum ke la tum han tupe ni tum han physically ta bangbe la pen in return ta bangbe ni tum han la so ahem na pinangi ko sitame MEC pini local MEC ni han ponang lo o ni tum ching wai pon pu ni han lo so pen ni tum ni ba ni pen ching wai lo cingwai penel itu PG phazin tum ke cisik lo laso o nahu seta me alang tum wang vedet pena join ni tum ma phansi people laso ni tum da so hem